अहानबदे यमना मरुइबा पाव अम अपडेट थमजगे एनआरसी चटनाहनबा बॉर्डर फेंसिंग तोबसु हंदोक्तुना एक्शन लौद्रि फाव मिखल यावरोय आरामबाई तेंगोल अथुबदे एनआरसी चटनाहनबा बॉर्डर फेंसिंग तौदुना बीएसएफ नंगाक सेलहनबा मदि कुकी मिलिटेंट सिंगी सु हंदोक्तुना एक्शन लौखत्रिबा फाव आरामबाई तेंगोल लोकसभा मिखल सरुक यारोय हाइना लौथोखरे आरामबाई तेंगोल की सेरोन अमना हाइ हौजिक इरेबाक इफुरुप की ओइरिबा फिबम युम कई मई चाकतुना रिलीफ कैम्प द लेरिबा मिसी मिना नंगलबसिंगी मिटकीपी फाव कुक्त्रिंगी एसिदा लोकसभा की भोट कुइद्रे हाइना संदुकलिबा सिम मतंग सादे अथुबदे एनआरसी चटनाहनबा बॉर्डर फेंसिंग निंथिना तौदुना बीएसएफ नंगाक सेलहनबा अमदि मरम सादना तौरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगी सु लौथोक्तुना एक्शन लौखत्पा लोइनना वरोइसिन पुरक्तुना हानागुम इंग तप्पा अमा ओइरबा मतुंगदा लोकसभा मिखल तोबियु करिगुम्बा हाइरिबा सिदा ताबीदना भोट तौरक्लबदि आरामबाई तेंगुलगी ओइना भोट थिंबगी हक लेत्रबसु भोट असिदा सरुक यारोय लाई लाक्लबसु यारोय मसी हाइ हाइदना आरामबाई तेंगुलना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ओइबदि नत्ते भोट मतंग सादे हाइबनी हाइना सेरोलसना मखा तारकली अदुगा मथंगी अपडेट असना लेंगाक्सिने कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा थबुक तौबी हाइबगी खुदम फंगलबदि रिजाइन तौगनी चीफ मिनिस्टर कुकी सिंगी एसटी स्टेट्स की लौथोकपा मतंगदा कमिटी सेमदुनु यंगसिलबु मतुंग प्रपोजल थागनी बिरेन लेंगाक असिना ngasi फावदा कॉन्स्टिट्यूशन की कंगलोन वांगमदा थबुक तौरंबा थेंगनरबदि खुदक तौरीजाइन तौबीगे इपा इपु सिंगी दमकता चौथोकना खुंगुन लिरुबा ngamdrabadi macha ama oirubagi wahanthok leite mathamoi sengdaba officer singi thongna manipur thugainaba machak ama oirakibani asepa phireb yauduna leiba kanba ngamloi haina chief minister nongthongbam birenna phungdokre अदुगा मथंगी अपडेट असना एनआरसी चटनाहनबा अमदि चिनकुकी एसटी लिस्टगी लौथोकपा मणिपुरदगी मिटोपसिंग मसक खंगदोक्तुना मरमदमदा हलनखिनबगी अमतंगाइरबा पंदमदि स्टेट असदा एनआरसी चटनाहनबना ओइगनी भारत सरकारना मणिपुरगी एलहोमिसिंगी हुलखंग स्टेट असदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चटनाहनले हाइना लौथोकिबा लेरबसु लेंगाकना सिस्टम असिगी चपचाबा चटना खंगलोन सेमदबा अमदि आईएलपी चटनाबगी परमसिंग थबुकतो ओंथोक्तबदगी सिस्टम असि ममगिदा ओइना चटनाबगा पांखनबदगी मिटोपसिंगना हुरान लोनादा चंगलकपदा थिंगबा ngamdre masina maram oirga mitopsing leptana changlakpagi wathok leiri adubu leibak asida NRC chanhanduna mitopsing masak khangdoktuna makhoi gi maramdamda halannabagi thaurang lokhalakkhibadagi state asigi yelhomi singna state asida su NRC chatnaba pambagi kholawgi matung ina central government gi maikaidagi NRC chatnhalagani haibagi thajaba piba leirabasu karamba matamdagi chatnhangadori bagi haiba wahang leiringe gi sarakta state asida sahi asigi march tha phawbagi manungda NRC chatnhanaba central government gi order leire haina kaksin kendra gi MLA manglambam Rameswar Pongdokiba Aduna Miamna Matam Sang Nairakibagi Awaba Aduko Kanbada Sound Mateng Oregani MLL Rameswar Wafam Asinomizing Numita Manipurigi Anba historical feature film Marai Bagningba Herasandrogi premier show at Pagitorum Manipuri State Film Development Society the Pangtokiba Torum the Safe Guest ki World the Magna Pongdokibani Rameswar Namakata Haiki the English himself Puma Twigi Matung the Manipur the Mapandiki Sangakiba Mitopsing Sayesigi March Tapabagi Manung the NRC Sat Handuna Maram Damda Lankinaba India government gi order Amalere Manipur the NRC Sat Narapamatam the illegal immigrant infiltrator Singi Watok Irailina Kokan Bangam Lagani Haibasani Bharat Lengak Nalabakasi the Logi Wang Mother Sangsilakiba Mitopsing Kandokuna Maram Damda Lankinaba local agreement Taurang Asilenga Matabukto on top of Jamadi Kankatanga Pankakna Duna Yelhomi Singi Tungi Lepangam the film the Lepay Manipuri Miam ki Mahut Chinduna Lamdam Asida ILP Hanava Sem Kiba Jesse ILPs Mimito Kandopagi cut off base year listening himself and Yakamatoi Wigadani Haibagi demand Labana NRC Chanabagi base year listening himself and Humpugamatoi Wigani Haibasik Matang the Kari Wapam later Kadage Haibu the Yambatai Manipuri Miam Gimaru demandsing Manung the Maite Mitebu Esti Listas and Gadavani Haiba Isu Asigi Waroisin Purakna Balanga Akanaba Minding Sangba Matautai Loina foreigners Chin Kuki Sing Esti Listagi Louthokpa Haiba demand Matang the India government gi Ministry of Tribal Affairs ki under Secretary Ashish Kumar Agarwal 2023 ki December Kunga Tarukta Thopu order Republican Party of India ki National General Secretary Maheshwar Thongnawjam the Pirakiba order copy Sahi Asimaki December Taragni Thoi the Pirakiba representation Ama December Tram the Panki Madugi Matung in a scheduled tribe as Indian Constitution gi Article 342 gi Makha the Lissingam Sampan Maudraga Mapan Gizun Tram Mother notified Tauki Masigi Matung in the Estate Hapsin Bamadi modification gi modality approved Taukibani Haina Maheshwar Pau missing Unaba the Pongdoki Magna Makata na Pongdoki with the Masigi Matung in the 2002 Amasung 2022 the revised Tauki modality asigi matung in state government na ST list hamna recommend amadi justify tawraba matung the Register General of India amasung National Commission for Scheduled Tribe na recommendation tawrakadaba state lenga na chinkugi bu ST list gi Louthokpagi wafam state lenga ki recommendation ki makha poli haibasini kuki singbu ST list gi Louthokpa haibasi state lenga ki makha ponbu oibana laibak asigi matak talanda duna manipur kuki laibak jalengam semna bu hotna riba foreigners in kuki jo paite terrorist singbu ST list gi Louthoku haiba miyam gi demand asi thabuk on Louthokpa
लेंगाकी खुत्ता लई फॉरेनर कुकी सिंबु एसटी लिस्टगी लौथोकनबगी मतंगदा लेंगाकी करी फिरेप लौरकदबगे हाइबदु मियामना खंगिंगबा येंगदबगी ngairi लेंगाकना लौरक फिरेप अदुदा कदाई फावो मणिपुरगी मियाम अमदी अपुनबगी सक्तम बुनुंगसिबगे हाइबदु खंगबा ngamlagani एसटी लिस्टगी फॉरेनर सिन कुकी लौथोकपा अमदी लौथोकतबा लेंगाकी फिरेप अमसुंग मथौना खंगबा ngamlagani